أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء طريقا وطريق الجنة العلم أما بعد أبائنا وأمهاتنا والناظرون والناظرات أقدم إليكم تحية في الدنيا والآخرة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Pangenaran Nabi Muhammad Rasulullah sekalian sukaku sekalian sukalang manusia ilmu lagu pingguna na ori penian wala lang magparatian ang Quran nasus salamat magsulilang sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagkamasay ko mga sahabat yan alam mo na ito mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mama kami nagsukan namin nagsukan namin ang sa mga tulungan ada maganda rin sa kaya kalilimon agi sa kalilimon na bintuan nasa gaya kooperatif lagi sa hanap pa niyo nawalan din kung kataruntuman ko mga useragan nadawat ka na rin basta na nga marimanag kasi ang munang ko rin ipan sila rin ang ginawa saya ko managyapat ko awa pinantay ko naman ang mga paratiya sa harap-harap sa batang pupot ko kung kapag nabunagda sa adik na pating kumasar ko naman to na alam ang besok pa na kung kimbalan ang wasal kapag giginawa na magpareman sa panasinay may ganito ko maliwala sa kamara nasa iman ko ay nagtanong kapag